MCA wa Thika Town ni augite muturire wake uri hatikaini thutha wa gutungio haro ni meya wa hau kabere wa Thika David Njihia iguru rigie gicunje kia mugunda kia eka 1 mwena wa Ngoigwa Thika. Kurerikana mbara ino iratuthukire hindi iria MCA uyu hamwe na aikari amwe mwena ucio marekinyirie mugunda-ini uyu uria kurerikana ni wigwatirwo kia hinya ni Njihia. Gicajama gia kuhurwo hina mateke kiratuthukire thutha wa Njihia kurio acokie mugunda ucio wa eka 1 uria kurerikana ni wa muingi wa mwena ucio. Nie ni ndie nduma ndire ciana ciakwa gitumi ni tondu ndaigua ruo ndaigua MCA wa gwitu ni atandikwo na ngakirigwo atiriri kai ithue mundu ria twethureire arahurwo ni kino ucio niwe ithue tuwi ningi ri hangikorwo ni akihititie na nithue aratetera ri tutikiambe andu akiri kwaraniria maranagiria tutikare thi twarie na turwo thina hari uri. Kimani ni amenereirie Njihia akiuga akoretwo ari mutugo wake wa kwigwatira migunda itiganite kia hinya ya muingi guku akiuga ndugamano yao yambiriirie muthia-ini wa kiumia kihituku kuria Kimani atongoretie nyanake gutharia nyumba imwe yakitwo mugunda-ini wa muingi mugaru na watho. Gukiri uguo Njihia ni ateteire na guthingiriria hatire mugunda egwateire kia hinya na uguo kuria Kimani kwaga kuingirira mihango yake ya kwiyaka kimuturire. I'm not aware of any threat. What I'm aware of is that he has trespassed on my place. He has come to interfere with my development. He has assaulted me. I have made a report. Ikifika ni mali yangu uharibu, mimi sitakuachilia. Tutapelekana vile serikali inataka. Agitariria ndeto eno ena ruo ruingi, Kimani augite arambire kuhanyukio thibitari-ini uri uri hakuhe niguo kwamukira urigitani na thutha ucio gwikinyia sesheni ya borithi ya Ngoigwa kuhura ripoti ino. Na nimesema kesi yangu ataideal nayo perpendicularly. So I'm fearing maisha yangu iko hatarini na nikitaka kila mtu ajue in case mimi nipate kitu mbaya ni Njihia na Njihia ni amenithreaten juu ya kusimama na mwananchi. Riu Kimani ni oritie honge cia uthuthuria gwika mituki niguo guthuthuria ndeto eno na oho kuria thirikari nene kugitira migunda ya muingi kumana na kwigwatirwo ni andu kiumbe. I don't recognize him as MCA. I don't recognize what he hold. I know him just kwa jina tu. Handu-ini ha Kameme TV, ritwa riakwa ni Wambui wa Njuguna.